mamin miyay magtaj chilni nian abishti shakotiosh palteto shimiya kitishu sahagani jantioset kumam hawa kitishu kusahagani pashune tsaiknangti tinang koche halal totiet to nian abishmunil langan hichenikoti hayilbe to a hani otak netet magtaj ayos bins con ababshu al popti Zeti komunil antah niste munil timbabil langan yihnisba oxin zetchuyeltos matotechus tangilos melial skong bawshubal ayokin ixtzet langan smun langeni chaltu atu shkat kulnune tsaik nangti oshimishin kulne chapni abishte tununesh skong bawshubal han pashpulta halnita to ay maketa sky school zetiko munil skong bawshubal popti hamian tu shoche hala yuhicheni kunian muni langan khane o takhitite teyetune hune tsaik nangti chaltu chinicho khikonino wa no o takhit teyete maktakh chunaila tatoyus con wa shubal popti ho mahanil set langan smun langelash yu kamko kaushen ko ye khaipnen pashoch es khaw shubal maya popti chaltu chinicho khikonine papel na munilal shashix basutena khalmian tatoy tinang langan une habil ti khalni ay kusaho komunil khani ya las kuyumtet hebia kuywi nakshati khalni yo skoyni no shebia tchek to khe awshubal pues yul khabshubal popti yune munilti mukhlang wang mak shikhsba skya las kuyumtet khalni ya bil la shio takhwal amunati babel munila shikhsba khalni skat aiko ya abishiban iloje se tayokin habshubal khalni ayuna ya shmunla iko in khalni ikom yalan iloj tinanshin langan comun langen nunete chalas speaking west investigación dialectal en el nivel lexical de idiomas mayas chaltu atachkhat kul dia numti to kamkha bilnen social habshubal popti techin chelogiko matotecheli comun ilun boyul balone abilti haune babel mahanti une humal Schilwe koteng bani o shimishin kolnechu yechni pasba kat yokno khikote mato chokote insmun el khalni shashpish lote hamunato un shamun ilal shashix bakhalni yimun sha une mahan pishina y pashiko yel tiechel une tenía un paisa stengito paisa shwache khalni sinónimos y antónimos ul khab shubal yechset ayusba bo khset ki tsotis khas bakhalni yaha tinan ashkam ya tarnian kheko yo une ola ya wichega yo koshol khalni boyul shega chaltu shikhsba swach el tune teumtush ya khamachu el tiechel teyin yo spokh bala shole kh an ma boyul kh ngamun el khalni chaltu ya shikhsba ya la sho takhnete yul chima bish aun shatu munilal shikhsba khalni lawitu katrek tingune shamahan khalni tek chu yikhnisba khuyum langan smun langelashi Yuskong abab shubal kulkhaan o takhngete tesh maktakhchun chunayil khalni abel nai ay kuyum shikhsbat an ma chochas kuyu khab shubal yaka khalni curso libre chaltu beti chial spainiste munil matoniste yaman an ma illa khalni fin hakana yet immediat ewananga yet telesecundaria yet sekinte yet kuyum yet sisbah kuyum yet chebal bo yet ushum chaltu etanap kuyumum et kulnelashi waheb sokal anma waheb sokal wan anma shok sahune une kuyumdi shashixsba intiga une smah ben albay langan khet kulnen ko mun langen kuyum di shol anma koteng ba pastomunil shole biam kuyum yu kharbil nin matoho khok sa khobia kat kharbil nin yo ta khobale bai bang lo khab shubal katsmun lang ne yabo misheunin chaltu como shumun la kilo khekh como bakana mentong shakhlati ewanga ashola cantinil stia peti 269 anma rok saho khalni shashixsba pashune une muniltin chaltu kathayti une shamahan khalni shikh parsbagan kuyum
langan ay kusajo común y lone labiltin tetmakta shmun la yula nga munil akana kapiltu akana Ministerio Público nga antebal kan nga munil khalni bojebia shmun la yin telesecundaria matuno shas be kuyumal khalni shikhs bapash une munil tin betishin bojeb skan wina anma shok pashtajo khalni shikhs ba une munil tin shunzala basho aketishu el pasto la utu shok sajo común y lunsha une abil ti khalni tato yilal yaqbil min la shino yo taqbale biaish iban y los yetuan balbo iban y los tetu kawila leko munlan en khabshu balula yul khatut tetisheunin chaltu shikhsba unsha qansha kuyum ti khalni kap kuyum al mi shikhsba sutena khalni beti palung laune yoshkal anma shok sajo Shunzala Pashine ta shikhsba ka te shukoting bantoyinko in solil común el khalniyet shun ichiko ne abiltin hijo tahta toy bay ta shmaalani ma to shlekcha to khan kuyum ti shkhetiash kam hijo tahta to macha shuko yambananma chaltu sheli to te chuspei se la shite chus mun lang el khalni in shang chimabish ma to yung inchen akat sotel bal khalni akshan to shuyihnis ba yaha Chunzala pasó y shikhsba munil. Ashayin un skan mahan zet shao tajetet khalni bang lo munil ti apashti khalni y khotah to y hununabil khichan shako sajo konabal khalni to yilal kushan ngin saikan no machwesoh ilal konaniti ilal khiniti mino khan makhinga khani ho taje khetwan bal khalni chaltu yibang lo uneti shikhsba une nian kumla bal mishote khalni bai sotela shekh set kwa yokin ko peipala kana te chokni ko nishetela khangin yuhanten ko ba set ko sila li khab shubal khalni set langan smun langan ko ba shubal popti pa hun shashin te chuyelwan khab shubal yula khech chima bish khalni bo khech chen pokhwa balabish chaltu chayani set ko tsote bashingune une mahante khalune munilti shikhsba yulti achima bish shikhsba khalni lawitu Sheikh Paspa chial munil tengo abel tojo Sheikh Paspa kana techuya yechel exe iskopuj bayulchen pujo baleche le khalni chaltu unkal miste munil al tish yechel shpuj baloi lawitu chial se tayokin une ola ya bilchega yo kosholte khalni sha la shota khetet an matato yilal stangensba yilal están en chiquilal y la escuela pascuña jejnamoni la shinwal machkaush pujna tune une yabil tikosol khalni chaltu a une tu lawitu akatiga shwikhnis ba une mahanti ibangelo y shelti iba in kilchen pujbawal echele tu khalni yilal shikh pasba y muni linchen pujbawal abish khalni hay un común linchen radio Santo Hermano Pedro y chaltu nun saik chaltu abish munil yaha ana bishmunilti hay un nian cholil khalni yaha khichan khapash ko sajo khalni tato ilas pujo wala spashunchen khalni te chuko tangen kuwa yune ola yabil chega yute khalni diba milune mahanti shine shkatpi punkal abish ayechel shelto lawitula on ebniste sup abish shahapash chel shelto yuyikhnis ban takhnian setting babil khu inko munil une abiltin y akpashtushin ay pashkosajo común el khalni kotin cuanto saturno tenía tatoyila al jari o tajne pashotet langan yuni nga munil khalni boletín informativo chaltuho boletín tisting para pashto khalni shikh pashba y pai khishmato khalni set langan yuni nga munil set langan yuni un mun lagom yosh kamilal khani pasho tajetet an mahalni chaltu aktu shuyih ni pasba une mahanti katjek pastoin une so mahan ashkam kholan ni chobanil ta toho po ila leto munil kawayokin techok ti us como ba shubaltin chaltu akana une ayokin yekto tehum yul khab shubal popti khotak ta to tri alkhte chekhabum ayelti matochelti yoena suyal shera khalni yaha in wes ayote chaltu ay pashkosajos munis como va probalta to yilal
chalto te yulhab shubala shinwal chala shota te tano matoshko kuy kubako kuy ni se yulhab shubal khalni chalto te acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas recto te yul abshubal poptita to cuando to hay más que chokni pashko te yu matoyu kuy ni te khalni y une habil ti shikhsba une tu mach michelo ti shpukh bala shote khalni ya shikhsba yekto te yulhab shubal aisha te yuls como abshubal tin y la witu hay pascosajo común une habil tejalni kokolwa kuin había kuyum matomak takuy benak shajalni tato chochi unian supium yo tayuno baichak to yum khalni yo baichala yo tatos chialni chusi men khab shubal pop tejalni chaltu yul balune une habil ti kape ciento anma shetkul ngejalni ya shunek balni kan ek balkan ciento anma el to yum khalni shekil webalin y ha sah pashune munil shune abil te khalni law to ay tune shani anse tal ay ko saho ko istol el común el khalni ha mash to chiri kosba y tatoy no baichuko kolwa ko hanik to abishi pues yul khab shubal popti yu yapni abish te an khalni ta ham to se tingba bil te khone habilti tatoy maqueta sky school set langan khalni ibang elo set langan school langan sko ngaba shubal chu khulpa shul ngamon el tikat kam khota kheni chuko tini pashilo te khalni amune tu shoche wala ibang elune une babel mahan tian tawich antiosh ha eyota ne set tahmoni la chu yul kongo wala shubal pop chaltu shin y tong shoche wala to tet makta haya yuspi inskongo wala shubal pop ti anta intash 2019 tun bihalni y shalto une avish tayilal yul ngamunil yung sky ngelash ya bihalni inskongo wala shubal pop ti ashkam it's an la shechteum khetan y ay makti bisin cédula to ayo satte teum ay tsun bilkansbil shin shakuyul kon navalanta ilal ya ngel ashqantu yushin shwalil to teyetan mashtu kauchi alo makchul ya ngespi khalni yuls kon wala shubal pop diti etia yo spisil maktaha kana yul kon obshahla tila alung lang skangwinah an 79 khalni ewang ma kaplang wang nentong laong wang asula huwang istia nestia tia y mon wahlaong wang akan nebia ichkan ay wahwang nebia totos aispi shagni pashkan nebia spi khani ushin ay ko bias aho insuni lebia shagni espiritu chalto laong sukhka lebia 130 lebia chalto taiwang y maka experience como balap sual popti ekbal wahib siento halni ekbal wahib siento ayo kuaito makmas chul ya en espi halni shalil to abisteyet y atash etun beshi halni kuaito makmas chul ya en experience como balap sual popti ushin shalil to titeyet kain enero shlawi una prórroga ya ni en sotibes y shalil to chaltu ulang weh wils pongo bala shubal popti shunwal sha ngiashkam ilal ya ngelashi sha eyota nge setah mo ilal chu yul pongo bala shubal popti chaltu yushin shoche wala tet y iban lo monil bo ngamonilan monil shsbabo ya bi shaykh ngamonil di y sbabela ne shoche wala anta ayon kostajo junia manibia ay ko sue alo ngamon shmun la yul con obdivo ne chalas mal Instituto West Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y siambas ba y yuneslat en itzeta wal yuni yul y con optet chuko kolwa koin yuni skashlone hola yawi y ay ko soldi matahan kan etuto y chilpa shebia iban el loj hakana ansaikti y yun ngap ilay ko hibanti y chopa shebia la gulal yung
hilni chaltutset igual juten kobayu kokolwa kuin anma y ya dahnian chegin srinal choche wala iban ilotian ta etsa oshet tsaik kilbal unun suh final kat koyamban ko anyung hilnitset sute ko altas echite un ya bilti intas stitin kuling marzo masanta antsaik ti aituko koyamban ko ba chaltu yu komun la koyune un yaman unilti ay pasyab lisha ay chunok ahu halni akana une chalas komudeal y kapiltu unun shau esting balasnati unun shau es hox aho ahwalul balmune abilti yu que una ya bilayo ti ay misto oshel el chune bay chunok aho bia chaltu ne chalas komudeal ti chaltu hakpastu hox aho un chalas como sangil Comisión Municipal de Saneamiento una como santi chonkolwa koyin ashkam achil ni pash akana nishi unin oje yu zonal halni y sesan achil ni unti chonkolwa pash koyin ashkam akana munda un yuls como bala subalti y shauni anskut yungi stopash logla shoe se chogni koyo nishi unin aiko nach zonal tu yinushin halpashil tutayet halniashkam y chel nishemun el shuyul skongo balab shubal poptitiah mat smel wal halni etsa ayum shako smel wal nisheti hakpashtuyin kokolwa koyin ebi ay kosuyal kuyum yul skongo yushtaxbati chonkolwa pashkuyin ebi unti waltu tingba biltiboj ngamonil chilni iban ilo kuyum mumchaltu hakpashtu chunok pastajo ngamonil kunorok ayul kongopti ainishe kuyumum hapash kuyum tetjalni yu skuini apshubal shonkolwa kokowni halni ansonil mundawom anti etsa tonge sko wachayo boh ngamonil y katrok ha noch kuyumtet kuyumum yulih ngamonil dichalto hakpashtu aypash kuyum akana una liceo Camposeco Indijac y chonokpash lahakulal bohebia ayko suyalo unun kuyumti yun ay nishe bay chonkolwa kuyun ebia bos kolwa ko viajen akana yin ebia liceo Camposeco tilasho que veas ajo hexen hijo mabil beiko ebia hin bay hexe akpashtu ebia indihakti la ebia indihakti une abilti tingba bil yul kuyumum skuyinus paashkam ets lausha kuyumum ilal sto ilwenos paing kau tsetlang skuyini ushin tingba bil shatigato yul skongo wala usu al pop ditia yun ya bil awe ko shultima shuyuli aktunsha ngamunil y ebi ay ko suyalo pos la juja pop y sunokpash oke bia ko tsaho etsa munti une os la juja pop yin saikal anma machueso y shoktune ya justa y sotelia iban ilo de la ang munti machu ko yaman ko ba y el pinchen puk wal echele inchen shim abish atu shuni agosto al aikone yet tsaik anma machuesohti kial nishenga munilti chunok saho bia katio ke bia ko saho atsak amin chuhani doeti akpashtu unabilti yu zeta yo koshol kau kial an abish aikun soti wes ektun hap shubal la weshin eltu inchen pukbawal abish chen pukbawal echele y maktah ay shonkol wa kohal ni nai akana ayunen una llama nevia popnog hay Ministerio de Salud, DEMI, Jóvenes Artistas para la Justicia y Organización CEOPO Actuspi, Fontierra, MIDES, MAGA, Ministerio de Ambiente, CONADI, ACNUD, DIACOM, Migración, CODISRO,
Tribunal Supremo Electoral Fodigua taga shuwani te tian y abish y llevan el cocuini coba o cotan en cobayo une ola ya bildi real abish ekto chantu ekto in abelin soti wes ayola ushin khatu in khapshu balkhani in yel tu in chento bala abish eti real antus el to khalni ushin y chonkol wakuyin ngamun el chaldu kat skolwa pashkojin ay de abay skolwa pashke viajen y unsha se chuchi wala te tiban el setlan walni to te tanashkam ilal tiameyo tajin pasho y skoyamba ko abo ngamunil yung ihnisba yhtset schocheti anse tushin matsmel yual ay kan se ta ismel yual an dangwal de an matsmel yual yushin shwa pashbin achte tun shatse choche wala tuteta nakana tsetashkuyin ya sioshep kalabil ngamun leti yul kongo apshubal poptiti unokin la kulal bohevia ay kosui alo hakana kapiltu yu khilni tsetshus ihnispa munil tichaltu akmatah hangkang bohevia to ay pasun shaevia ay un shaevia shmunda pashkuhin via chonkol niyin smelio alune sios skalabil ya tu como wala fubal popiti via el consejo de desarrollo y ay el schaute via son ok in la kulal bohevia shkama via sting banto asha kapiltu y chilni tsechus mun lang elas smell yual y yushin chun awi pashkuyin ebia yung yihnisba une tse tingba biltohoti chaldu in pan de shinti al muniliyet pi chumbe ko hila ya shwachen to yumal shmun la yuls kapin to halni nan ya ka shwachen to yumal kat khawi pashotete bia aiko speech ni akan ay shmun la bashtuin kode de tu boje yet seje plan ya ayeti chaltu y chumbe ko hila ya yu swachen to ya yumal ya lel chumbe ko hila ya halni nai akmatahan kan itu topas ayun saya ahet bi bay skoyamba ko an soalil to spia ya Julian Loshal Rosario ya Julián López Camposeco y allá hay pasco representante el nin skongoval pop halni chumbe gila pasea y un sting pascan se tul consejo de desarrollo halni chumbe pasila ya alcalas cam milal okpashin lagula le pojeviash cam akashuwal nian makchan ismelio al consejo de desarrollo chan ismelio unesios y ya valsios calabil ngamunilti wal mak chini tsetchuyok ni kochen los kapiltu aya yushin milal diaje koto pashin no hebe ay kuyul kapiltu ya alcal y ay college tolal sunil maximum la tuyul kapiltu chaltu yila gelni pashuasham tamachon be ko gila ya y machixpa tse tushin shal pashiltu tayet yung yo tagnani y maktak chumbay ko hila yung ihnispa une monil ay ko huti chaltu alongan chon salaan silan ay sa ko monilin sios skala bilteti nga monilti moniltu ay ko monil bebia ahwalin yumal etsa ya dakhnian khilni ashkam mashto wach ebillo to yumal etsa ay tunian sia takhilchegin in swatch to yumal chaltu skalil to teyet yung ayo takhniani ashkam hakati awani teyet ya takhchutes ba skalil to teyet chaltu tay una chalash ejecución financiera ay kunian sia takhiltina in una sios skalabil nga muniliets como wala fual popti un shanian tse choche wala teyetan una bilti ay ko silawi kan ebabil wokti suelos como wala fual popti anushin in 5 de diciembre o 6 de diciembre ay ko une
saylash mak chokto nele local ni anushin yilal yotach nenshin ashka maktach ayos y yin como balab shubal popti yilal yotach ni wale bia yotach shebia amnian shalil tuteyet tzets aikalchu shualil tuanchin kay niuneksha en 5 de diciembre kuyamba koba yu geno hilti owang mak yulunun kongo owang representante jalni yul kongo shahlati owang mak chelokti kongo ewanga owang pashmak saya ebia ay ewanga ebia ashola owang pashmak saya ebia ay mon yetstia unti mon jalni owang mak saya pasebia ebia ay chakula nentong untu como nentong yet como nentong owang pashmak saya ebia in 5 de diciembre chubuntu el tío owang mak himun kongo tu chaltula owapskawinaj anma choco representante a 6 de diciembre chelohti ebia choco in junta directiva Juan ebia choco in junta directiva aya suial ya chalas presidente aljalni soti west aya aiko sui aljalni ya vicepresidente aya isom melio mijalni ya tesorero ay pasya tsiblom ya secretario Oshwan shebia cheja blom jalni ebia vocal 1 vocal 2 vocal 3 Juan ebia chelohtin 6 de diciembre chubune saiwalti tatush khalil toteyet yune yotahneni yune machkap konekul ilal juli y techejabum ilal jotahneni in techejabum 009-2008 etu ayo tset chusay la shoan najalni abelanay representante albo techusaylo junta directiva shesh machalto maktaj ayospi chimkotigo teyet yuash kampashun ya bil ayo kosolti nani an tsuchuig nospa eyotaj ta iskoyamba kobaun etzaik katiel kanto joven representante de tunun kongo bjalni atiun etzaik tuchal kanto junta directiva waltina machak uyetos shuli yushin shkoti lo teyet yun eyotaj neni yun eyotan en pasho shualan ta yune ya bilayo kosolti mashtusko tinga tuinkulana ton echayul kon nabalan ta schako inalte unun kongo yun siam banspa schane naita chokna to kongo shahla lawshin choktun mahan shebia aktu chuko yamano kobayu ashkam aga shual nian ilal kotangen paskobayu ni ya bilayo kosolti yushin y skotapente chaldo en 5 saila shumak choco representante o wan makimun como en 6 cheltimak chokto in suelo chalto junta directiva o echantiosh de yet chia ben partsech hala antiosh Yung raskan mahan yin set chol abil smulang ngamun iliul balune abilti hay cojunes a los idiomas mayas promocionados y difundidos en medios de comunicación y en espacios públicos y un etia smelio alita anma 2625 y en un chale Día Internacional de los Pueblos Indígenas yin yaha yu set yepashko ayo sativan penalti machuir nispa machech okniko en meliuyush shkanch en 2625 y un etishin akaratika chujalni shixpanian kaumunil yahayul chimap ish elto betetush elto nian yap ishaljalni yahanian smeliu altimach okniko yuashkami machash alash itatet anma yu mach shiamiko anma akatika shustin palo yichop anil yin shaunsha divulgación e información un tiyete Chimulan el Ashulch en Pujbabala Abish, Santo Hermano Pedro,
peteti waltulan ansmulan el achmelyu antachchen hay kan petetit 22.500 tsetchashmulan el oí 17.500 hay tuchen shkani 5.000 ya jalan ansmulan el ashi oshimishin chelok tosunin chmelyu peteti langan yignis pauneti akatika shuko chol panicho anilapil unsha yinsha so Yinsech Shmulan es como Abshubalpopti, ahí cojune chalevia traducción e interpretación en idiomas mayas. Una tishin, hay pashiktochnian smelu al yuspich las set shusmulan elash nian munil tijani yusiam alash evia chok speech no chil ni hani chok sajo hay toch en 1100 yingune speiti yuyita an mayaja. Mach okni pashko mach mulang elashi yushin antach chenchkani 1100 chenchkani yingune speiti yuashkamiaka shuhani shixpanian munil shiam alash an mayul chim abish yaha yuashkami machu yam alash an mayul nga munil mach alash yita an mahali yushin mach mulang elonian smelu alti yushin shkanch en 1100 yingune speiti ushanian set choche hala pashilto yebangelo nishach kuch ebia mulla wam yuls con abshual popti ay ni set khu pasho ay ni set khoche khu match pash nian smell yual yushin gilal chirsma yushin unun ebia mulla wam chani shekh skuch unun shaw akana yin ni shekh cha shuyul palune abilti 1632 en mel yushiamiko yin koyama nilan unsha nian set komulan koyama yo stol max tangen ngamunil yuashkami max melu el unu max tangeni yila lions koyam pasay unun shawan peteti 4805 chenshash koyama yo yin koyamanil maktah aikti mula yulune ngamunil tijalnian unsha yewalum yet anma mach hueso reconocimiento hay pasniste hum común langesh colo ojalni 275 chen okinuntu yuashkami mach en medio y la lion pas shako jalnian unsha yetexet chokniko yumula wam yuola yawi yuashkami mach tochul pasniste set chokniko huyi la lion kosai sechuk ko lokni ayo niste set chokniko hu eta 600 quetzales chensh okin tujalni yaja anishe tushin siaman il chilspa sech hayo shako yulko uy jalnian nishe ko kuchu yulbal une apelti ani washkamiyel al yignis panishe nishe munilti nishe set chokniko hu 7312 en meliu shako yin koyaman il yul ngamunil ti jalnian yung al yignis ba yung al pulchu speitselo munil yul ngamunil anisha tishin hunun mula woms aniko yet hunun shau yung al shiame ayoch en 7312. Iban y los informes ejecución presupuestaria yetunea el 2020 yet como babshub al popti ati el apnoye tetuyok ni coch en melyu yul balunea bilti una ejecución ti un informe ti yet enero hasta el mes de octubre yet servicios personales dietas yet junta directiva en ayictoyin presupuestado yet en 36,000 y a 7,200 en su ejecutar tocan en 28,800 20% de ejecución se tiu shinak tu están canoneti como ellos también ecto hip angin une ola yawiti yushin match usuari ejecutar enti yet grupo 100 servicios no personales ayicto energía eléctrica renglón 111 yet 112 yet eta renglón 113 telefonía 115 extracción de basura y destrucción de desechos sólidos renglón 133 viáticos en el interior renglón 162 mantenimiento y reparación de equipo de oficina renglón 165 mantenimiento y reparación de medios de transporte setiush halib angilung anti un an shal renglón alti y setiectos bi acti yalni setiecto in finanzas públicas y ushinacti shmun lang el ashuls con babshubal popti yin
une grupo 100 servicios no personales tishin hay en 81.988 en presupuestado y allí yahan en Huatl ejecutar halni 23.378 en kan en 58.610 hati y hay ejecutado y en un grupo 100 servicios no personales ti yutikatset lang anyek to hip anjalni ayehnish terset machu yihnisba ayehto ayto koyin munil jalni yung ayihnisba yung isha noviembre ti jalni y yushin yin tinang sa grupo 200 materiales y suministros Ayik un grupo ti ayik ti renglón 211 alimentos para personas 241 papel de escritorio 243 productos de papel y cartón 244 productos de artes gráficas 261 elementos y compuestos químicos 267 tintes, pinturas y colorantes 268 productos de plástico, nylon, vinil y PVC 269 otros productos químicos y conexos 291 útiles de oficina 292 útiles de limpieza y productos sanitarios 293 útiles educacionales y culturales 295 útiles menores, suministros e instrumental médico, quirúrgico, de laboratorio y cuidado de la salud. Hati chilsban an renglón hay un grupo 200 ti y chilsban tach en presupuestado yeyin 26.742.50 an tach en shashwat ejecutar 8.387.10 y an tach en kannach kantinang 18.355.40 en kannach kantinang ay te tonish te set más to chicos papul balunes a noviembre ti y ay totato y chijas bak ay set mataj betish lo la shis ata sede central y la shis un anti ay cotato yimunes a noviembre ti tato chijas batak neti chuyek oto uneti yin sha un grupo 300 propiedad planta y equipo e intangible y en un grupo 300 hay renglón 323 mobiliario y equipo médico sanitario y de laboratorio 324 equipo educacional cultural y recreativo 328 equipo de computación y en un grupo ti más totsechuat ejecutar y en ti presupuestado y en 14.000 yin y esa ya tajnetanin el con un etic sede central y shloch ni an hay tin presupuesto tía y masan esta masan etikashmalan una bil y ya tajecto y el sistema de compras hay echnichet y machawat cospayin hay tiempo mach shikspa un etishin mach to chich cospayin un grupo 300 ti y total en gastos administrativos 158.730.50 en presupuestado y allí y yinsha ejecución 38.965 en chispa y el tojalni hay tercer y en kannach kantinang 119.765.40 en y kannachtinang hatia y ejecución jetzt como babshubal popti anta jechnister set masto shlo lashko y oshimik chipasbain unesh auti atua y ani antet chuoche wala teyet halni ani chantio steyet ya ben ohinche yil ni set hoche hala teyet